Khovela hian milaran tam to hlea chuti rualin lar chwa dante lar chante ai nang vek lo thung a chezonga lar vak te nom lain a chalam zonga lar te po antam hlea la ro rowa po hian me chatemo chat lawa wanga internet khovela lar hi chu du lo kan thlem khopang an video toite pakhatemo mi in aruka thla an lak sak pakhat emo an thala kan post nuwa an me chat du omle chat lo ema wanga lar ta hluai internet khovela viral man hial te karon soidona karon tar langdona mithi ai nang vek lova cha ti zong ai nang vek lo boka a chen hi chu cha in tilem lo mai theibok ma se an pon lam lan dan moi ema wanga viral an nimyap si ole tu tinge an ni ti sha du chuan atop thlengin video hi min lo thler sakle la ka channel min lo la subscribe sakve lawani chuan sub button min lo me saksham donia pakhatna chuan Priya Prakash ania a music video pakhat ti chwa ani no azan khathil thuwa Priya Prakash chu alar hloi maya mitam ta crush ani ngal bokani Priya hi Indian actress ania ma se chu ti lutuka mi shat lo khop palar chu ani shan lava Masi a film san na pakhat oru Adar Love music video aron swat chuan Indian mi patam tak thinlung ati tuira zak ngala chu a music video ami pahawina andu lai bersin chu ami dron sai se ulai chu ani ome amit voi khat sai se win mi patam tak alwan yam tir thei ani chu adu om nganyang ti chuan chulai sin te chu mitam takin an lo kat ta a ti chuan social media lama an the dar ta chuaya a video viral awangin kumsang ni som paria chung khan Google lama search lo ber pol ani pha hial bokani Priya hi ala upaviaw lawa kumsang kha zakwa sungkwa pako a piangin actress model playback singer ani a chu amit siai zeu na video a viral awang chon a career chu a invordora alar pha ta hle a mel chatna le du omna wang chon internet khovel mi te shat alawni ta zo kani panina chon Arshad Khan ani a he Pakistan tlangwal chhelole Turkish lammi ni om takmaya mitmeng ngoi tak nei hi aming chu Arshad Khan ani a chiat lo ema wanga modeling agency lamin model ni tura a soma an som deuh tap khani kumsang ni som paru khan photographer pakhat juhi ali chuan a chwa awana vela kongsira thingpui zwar pakhat thingpui siamol mo live thla chu alak saka chu a social media lama a posa chu athalaka chon Arshad chu model ang mai ni a meli na lauzir ve bok nen ti chuan chu thingpui zwar tu pa mingle ni na sha chak chu anon tam ta hle a Arshad thalak chu thedar ngal ni in reilo te chungin tungia ni khoya nge chen engrama mi nge enge ming ti chu mi inan sha chuak ta ngal fata Pakistan lammi dei lo ni in model ni lavin kongsira thingpui dor ne ni a masi amit meng pol dalnal le achat lo na chuan mi mit alla alak wangin internet khovela chuan a viral ta chia mai ni ramshang shanga po athalak chu thela ni ngal boka ti chuan Arshad chu modeling agency hawin anjong chuaka model ni tura somna adong na sata hle a acting lam nen athalak viral chu wanaya siamin a thingpui dor chu kharin modeling lam chu a be chhove ta zoka alar chak angreng hle a lo tling boka model ni tur takpo alawni rengte po niang a modeling career chu a hlokin a me chatna wang chuan sumtam taka hailu pha ma se a ma anga anun chu nuam ati ber zoka thingpui siam chu adule ta zokani ti chuan a modeling career changa a poisa kholte chuan cafe changkang tak a hong ta lo a cafe minga chuan chaiwalai rooftop ati nge a ama muchak le ama star tu a fence ti to mayang chung ho chuan andor na sa thei hle a adu wang poni lavin apon lamoi na chuan customer a hip ne thei hle ni ama hi internet lama a viral na sat tak lai khan mi intunge ni an la shilawa chu wangin aming an sha lo wangin thingpui zwar tu pa chaiwala ti in an soi mai china chu aming chu alar pui hle ni cafe din to nuwa poyan modeling le acting lamalu tura som na hi aladong chungsom zel thawa ama hi kumsang khan sakwa sungkwa paryata apianga athalak a viral ti lai khan kumsom paryata upa chawalani thingpui dor siama poisa atho chwa ma hian theizwarin bazar vela kalkwal chin boka tin ama pol hian rapper pakhat le DJ Danny ti chuan la unrelease to nge a chaiwala ti ni in chu soi to angin mi in amingan shat ma a ama an kauna thingpui zwar tu ti na khani pathumna chuan Pedro Bocelli ni a
University College London azirlai pakhatinan match zirtir tu patla alag ruksak Instagram lama a upload nuwa an match teacher chu milara achwa der mai Pedro Bocelli hi London College pakhata match zirtir tu na thok mekani a azirlai me chauzi ngahen atlana theile ti nan soya a chelo viau te poniang class pek lai chuan a student pakhat chuan arukin thla alo lak saka asir jong chawina ma chu langma se chu athalak chuan internet user me che tam tak thinlung ati tuiral mana amel mu chakin tunge ani ti shat chwa chakin ama chu anjong chok ngala reilo te chungin a ming le khoirama mi nge ti te a chen na mun te po an sha chwa ngal ve theni athalak viral chuan ama po chu match teacher mai ni to lovin modela achwa ta a modeling agency lam chuan a chen na ina kalchilin na an offer te zo kani ti chuan Pedro Bocelli chuan zirti tu na chelpa chuan modeling lam chu alu chilvele ta boka tuna chuan internet lama khovela match teacher chelo break ti in alar to zo kani palina hi chu a chanchin hansoi do do tur om shan lava a ming chu liminway ni in Singapore lami ani vele thunga kusong ni pani mi ni in airport officer ani a ni khachu airport a me che pakhat jing tur airport om mek chuan he airport officer mel 5 veng vong tak mai mel mu nom le latlei rol tak mai hi a munot maya avoi khat mu na chuan luang liam ngalin en yam top chu har sa atinga ngan yang zapodon lavin athla lak sak chu adil ta a chu athalak sak chu social media lama post sakin a viral ta ni ti chuan milar po ni lo chuan a mel chat awang chuan fans hial te alo nei ta a ama muchakin me che chen khat jing tur po ni lo chu airport vela chon an kalpha ta phone chin ti nan soi pangana chuan Jeremy Meek kania ani hi chu in shefau to mai the Britney Spears la criminal khan mama I'm in love with the criminal atia Jeremy Meek thalak muwa luang liam te chuan Britney Spears la kha in feel khopang chu Jeremy Meek hi street gang pakhat member ani ve china kumsang ni sompali khan an geng hau chu ral thwam kenga boina an siama wangin police ten an mana ta chuan Jeremy Meek po hi atel ve bokani te chuan komni chung zel tang turati ani bok mase chu atan enga mozong takin thil thatlen tu ani vele ta thunga anun thak dang lam hlok tu ani achan chu milar ani pha entertainment khovela career neve in a ming a cher pha ta zo kani police ten an man chuma makshot an neina chuan Jeremy makshot thalak chu police house an release chu vele athil ti swale dana nga mi swala ni na lam ai ma in a chiat lo na le amit murong pol na tak mai chuan miril ru ala peng ta jok dai maya zel tan ma bag mani se fence anga chakhle ni ti chuan makshot thalak chu an thedar sakta a viral ta zel tang chung chuan internet khovel milar ani ta der maya apoi khoina lampo chu achhiat lo na chuan a hlia khu ti to mayang mi in athil ti swale zel tang ani na lam chu an ngai ven to lova an du lo pha chuang lo achhiat lo na chuan miril ru a hne zo klat mai ni he hi thil cha ani rengem entinan mi pakathin to lo thatta se chupa chu amel chata achhiat lo em wangin mi swal ani na le mi nun na alak lampang po kha she changlek lovin ngai sangin tilar ta jok taila thil cha ani thengem kha chu in ngai dan dan ke chan ka sei zui vak don lo Jeremy Meek hi kumni chung zela atanga seto angin achalo ema wangin zela atan lai chang to hian milar ani to a internet khovela alar to ni achan chu athala ka viral miawa ti chuan zela changa aron chwa meu chuan model ni tura somna te po adong tanwala achan chu internet viral hialte alo ni ve to a mitam taka hi dona ni ti an chat wangani ti chuan Jeremy chuan na an offer te chu lo pomin geng chu a chwa san ta a modeling lam alu chil ta a anun chuan thak ta a tuna chuan American model ni in US sa o mekani Jeremy hi ama pon police in lo man to a kumsang ni pani khan ruk ka wangin le kumsom paruk le ka upa mi pano pang tharum tho a ati boya wangin danin an lo shem to a ma se boina danga oma wangin kum ko chung te me chu zela atan zui phata ni zela changa chwa nu kum tamaral ma in kumsang ni sompali khan police te chuan sei to angin an man le ta a chuta amak shot chu police lamin FBI an department group an post ya chuan me chedu zo tak alo ni nge ni athalak chu a viral zui ta a criminal ma ni se a chil tu le du tu anga hle a chung mi te ho chona ma chu milara an chwata der maya criminal chu model lar ta kharon ni ta ni
ato Bernatan chuan William Franklin Miller ani a hei hi chu tlerol me chho a chilron takmai kha ani a status lama po athala khi chu in mu fang torinom William Franklin Miller hi kumsang ni palia pianga England lami ni in Christian chung ko chata ka changa Australia ani a Khovela mi pa mel chapera thlante polo ni venga toni ani hi engtin nge aron larve loi theidan kan ti chuan kumsang ni som paru khan Japan tleroi pakhatin William thalak chu mu in mel cha ati hle a ti chuan thalak chu a Twitter lama alo post chhong ve top maya mel cha ati thu te ta lang telani chuta chuan Khovel mi ten William hi tungia ni an la shilar lu tuklaw a thalak post tunu Japanese nu po chuan tungia ni a engia ming ti taknyal po ala shebik lavani William thalak chu internet a ahmu a mel cha ati awangin a screenshot ta a chu a Twitter account lama a post chhong ve mai kha ni a Masya chu thalaka post chu mitam takin reilo te chungin an lo like mana an lo muta a retweet tu po anga hle zan khat chung le kin ram shang shanga William thalak chu an thedar mana internet a adar chakhle a viral ta ni ame chatna chu thushan ni se amit murong chuan mi mit ala bi khle boka chumi ringot po chu alar pui chhauta ni ti chuan William po hun reilo te chungin a thalak pakhata viral lawang chuan mitam takin an cheta a career po ina lok pui hle ama hi ted lai chang to a no pang ni lai chang to a model khani a child model an tiang chin khani a thalak a viral nuwa a modeling career in a lok pui hle a acting lama te po azwang lut zui bokani ole khati zong kha tun chimata na in ngai thak thei tura karon chop chwa le thei chuani a thlitu te zong zong chunga lom thu ka soye